Cinthong Karbi Rongsar Havaramaya Tumphan Sikiki Piponamai Mesenpen Pachunpon. Abarim MSC Karlitang Borsing Rongpi Labang So Period Heben Chupon Tanglo. NAC Atumpen Ningkan Power Parman Rugasen College Apan B+ grade Kipang Dakpon. Reng tirang arong lapan reng Januari rong rat tumpan sai tuki tumapan kamra killing pen joy pen hidi along high ke bai pipon. Ada biporta kan pon jibang nili jit kramsa non biotang ton pen lang pon eksinang. Kiramtang jakhong ni pioneer kep ani West Karbi anglong Cinthong Karbi rong saramaya tumpen chabatir pi ponsi rong jangpong LP school a hemalong sami arni sia parman traditional village code aputhak sikiki piponamai paman pon. Tame chok wet BP wet isi ke laki bisar ke na ki deng halo hala bang si klem nang ko kangre kangkrang bang ke bisar lom le lom ke bisar ke bisar lo kijun lo ta bisar pen kijun mange panggo lo Bangso jai megalong Cinthong Karbi rong sar Havaramaya maipu khonsing senior pen kachepempu mayalong aluhia man pen advocate sarthi rong hi advocate Denison Lekthi advocate Rupson Tibung advocate Jibon Be advocate Balcham Tiront advocate Biliskia Phangchupi pen chenglok kaprek man peng idunta chitong dun Bangso sikiki pipona mayalong Cinthong Karbi rong sar Havaramaya tumpan sami advocate atumpen traditional village kud arona teng pen kupi koson ahut pen sikang sai ponang jima lapen lamki lamphong ahut pen sami kupi koson ahut pen si kang sai dunang jima lapen kangsir kang sab dunang jima alama puthak sil bangsu rong sar tumpan sami bidisuri pitikangsi labangsu sikiki piponamai mesen pen pachunpon tema nang tum bisar ke noni bisar jong jong ke lo ke non ke nang tum bisar i report tok nang si jong si komat ne apne jong si nang bisar aning dok de kulo tangte ang songa court appeal da maja kong pia do ala sumni panta kulo tangte nang bisar ko pisi chok che punang cipak lang nang kok jong si nang cipak lang ke kulo tangte nang bisar ke sebang nang ok oke kulo tangte nang li bate ni jong si ro masar ko tangte ni liman sedang de halal an komat Kado kabita lam ki po bate lam hoy ki pi abang po bang hini abang po sita man inglong aso nai tribal abang po nai la swang bong abang po tamang bong si la swalam ki bange chingsa ento ji ile to mangi tribal pen angtan bate non tribal kali to han bange la swaja kong bange chingsa pono ne la son si long dam la pen la so ka chingsa tipang dangon bange village ko la do bange village mate rong angkang esia long alam ki doan bange rong chingsai ponon po la penong se akiti rong kangsai ponon dia alam ki yang si dokok pulote la sopena thak kangsai adin guna ma hodak si rong sartu mang la alam bange pali pitnang po la ting bensi koda insai to po la pentenon na ko le tom chithan mon to nai bange kangsai hot adaireng aku ahod bange adaireng ki an bange le tom ke thik ponta ave je la ana si en ponon choji balan en ponon la samiti ko la visita non la so 1954 rule setting ben pulote tom adaireng bange poket pena tha bangle tom eno ne ke ongnai sida poket an se non choji la pente sida dagai tom sithan to nai bang la pulo o mane akhir dat nong si panok de ba ko paniyong si compensation ko si pulo ba bang paro aso nong khoti puron ko si pulo kanohok anam titu nai yang si dokok pulo de lasan titu bangge ala kanohok ahormu ador ko an ma lasan ador things kami en pulo na jakong la pentu ne yang si pini si alam ki bang ahok kalipin alam ki yang si pide pen bisar pen ekdam long lo la bangge alam ki ahok kali si ki pa koi pen ajani lam ki po ba ami thang akela dam pulo de ason kanohok ador ko de anam pachitui phanstami ajakong do la bangge cost bisi santi anunje phanstami ajakong do jela puson hai ajakong do an parada ronga sara tumbang ngong ana ajakong do ronga sara tum kang sai ahong jai long si bangbe pulo de ki po bang je phanda il to me notice ba samon kilo je phanda jakong do aso ke kilo teng benong si bangbe det pulo de la da fine ge nunje phanda ajakong do hai ajakong anta do
akan tiako dagi puda mangala pulo ito mangge IPC deng ben Indian Penal Code deng ben yung si hatek ki deng nai dokok bade imprisonment dokok pulo tila sanalam ki ang sayo ni pusi kundi kita ili tom hanti putho bang la pulo je tom koben ching sai bom customary law arona deng ben ching sai bom alam ki doan bangge non da ching sai ni pusi Indonesia ko pedong alam citan bon tunai bang lalo pinangan ili tom kimang hus ne dolo Lakhain ko rapli diopani MSC Consensi Bordiga timung arongalong Karlhitang Chandro Singh Rongpi lapen Karlhitang kasang ingtipi tum asupu abarim MSC Karlhitang Bor Singh Rongpi labang sopir thepan cheupon tanglo Kidamtang MSC kiliga phang hut alangli kesu ka chalonglok na joksi sugar diabetes akesu lapen blood pressure stroke high hui kesu ka chalonglok na joksi hospital an si chelang bom ahut lapunat Dimapur Referent Hospital Mari Christian Institute and Research Center CIRS alongsi si chelang bom ahut si kedamtang jakhong ni phai serkep arni anarlo porphai siapor bangso pir theben chusi sangtet chendam juilo alangli osomar bang troksi aso su donra pathum bhanta alangli chepamo tikang roklo alangli bangso pirthe dobom ti ahut sami alangli ratchuria songlong mari ASDC sarkar kachuri bom ahut sami alangli mke Karbi Longri District Council along Members of District Council MDC kedamtang 1989 ningkan troxia parman alangli khidunlo laso pudlapunat sami Congress kachuri bom hosami alangli bangki ningkan pho MSC ang ho ini dunlonglo alangli MSC ki khi bom ahut bangsi Deopani College pen danglok Bordiga timung arong Borjalin Langmili Rong Rupatowar Medical Sub Center High Hui Pen Chenglok alangli kapre chingtur asaya mustami klempon lo pen vanpilo radatum phan pusi radatum pen thanpon renti The National Assessment and Accreditation Council Tihekpen NAC atumpen kedamtang vusik nebe kripli lepen kedamtang vusik nebe kripo nini apartment Rukasen College along on Horidamsi kelang ceria sai kedengpon Labangso humridam tetapi NAC atumpen sme including subject penapi Rukasen College apan B+ grade 2.64 GCPA ningkan pho apartment kedamtang jakhong ni pioneer cap arni NAC atumpen pangdak pondet penapi Rukasen College a principal thanbang lapen Rukasen College along kachali bom arisoi jang atumpen ningarong chipi pon renti Rukasen College along kachali abarim College Union Body Managing Body Staff lapen bolong konji ara tumpen sami kacharap kachitodun pen Rukasen College apan B+ grade ke palong nun thega pod lapunar Rukasen College a principal in charge Dr. Malin Banik pen sami kachuru pajirpon এটা mandatory issue আৰু এই মতে আমি মানে 2017 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰচেষ্টাটো কৰি পেলাই শেষৰ কৰিবলৈ আমি গোটেই ডাটাটো আপলোড কৰিলোঁ আৰু কৰাৰ ফলস্বৰূপে যোৱা 14 আৰু 14 তাৰিখে নাকৰ তিনিজনে PR টিম এজন আহিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি তেওঁলোকে গোটেই আভ্যন্তৰীণ বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ইনস্পেকশ্যনটো কৰি পেলাই তাৰ পৰিণাম হিচাপে আজি তেখেতসকলে আমাক এটা ভাল ফলাফল দিলে এইটো হ'ল CGPA 2.64 অৰ্থাৎ B+ গ্ৰেড অৰ্থাৎ বৰ্তমান আমি কলেজখন B+ গ্ৰেড পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ভাবিছিলোঁ আমি B+ যোনটো পাইছোঁ আমি কিমান পাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি ভাবিছোঁ আমি যথেষ্ট সুখী B+ পাই আৰু প্ৰথম চাইকলত ফাৰ্ষ্ট চাইকলত B+ পোৱাটো বহুত এটা ডাঙৰ কথা বুলি ভাবিছোঁ আমি আৰু হয়তো ছাৰে যিহেতু মোৰ আগতে কৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰতে আমি হয়তো প্ৰথম নহয় জানো গতিকে আমি B+ পাই যথেষ্ট সুখী আৰু আমি সিমানটো আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনো সিমানেই Saikitiki arada tum non barla par hut hidialong haikachobai 60 da porlo lapen labang society ki pachunji aphan kapre saike claims dai non 60 da porlo lapen labang society ki pachunji aphan sami alang litum penanga tangka kenang sot lapusona por hut lapunat phuloni local MSc KAC im kambra killing alang limithanga khi datpen kedamtang jakhong ni phai sirkep arni amithang chithurdun phlusi tektor se ponsi Reng terang arong long don trox kebra troxi lapen reng janurelong don thongkep susiara da tumapant alangli aki joy pen hai bai bipon hal mari
মোৰ এই ডিমাচা ৰেলৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং গাঁৱটো তাতকৈ অধিক সহায় কৰিব মই প্ৰচেষ্টা চলি আছে মই ৰাইজক লৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আহিবলগীয়া যিখিনি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ কৰিব পৰাৰ কামখিনি মই কৰি ল'ম কিন্তু সেই আমাৰ Pindah Abirta ke lantas pensikang tuan peniglo, domi thangbi kardom.